Rauhaa minunkin puolestani. Мир Божий и благодать Божья от меня. Mukava nähdä teitä. Тоже очень здорово видеть вас сегодня. Minä asun Harjavallassa. Я живу в Харьявалте. Kuulun Kokemäen helluntaiseurakuntaan. И в Кокемяке есть такая пятидесятническая церковь, где я служу. Ja huomaan, että täällä on myöskin Kokemäeltä ihmisiä mukana. И заметил, сегодня из Кокемяки тоже здесь присутствуют братья и сестры. Слава Богу. Tosi hienoa olla teidän kanssanne tänään tässä tilaisuudessa. Сегодня быть сегодня с вами на вашем собрании. Taas niin kuin viimeksikin, niin sain kuulla oikein hyvän puheen. Опять было хорошее слово. Se oli tosi hyvä puhe. Jeesus tosiaan haluaa kutsua meitä kaikki ihmisiä. И Господь призывает нас, всех людей. Hän haluaa johdattaa meidät taivaan kotiin. Он хочет, чтобы мы все пришли в небесный дом. Ja sen takia me myöskin evankeliumia julistamme. И поэтому мы евангелизируем. Mä oon tullut uskoon 30 vuotta sitten. 30 лет назад я уверовал. Tämän kuun 29. päivä täytän 30. Да, и 29 числа сентября исполняется 30 лет, как я уверен. Siinä ajassa on paljon tapahtunut erilaisia asioita. И очень много за это время всего произошло. Olen ollut monessa paikassa pastorina. Я был во многих местах, пасторское служение вел. Pienissä helluntaiseurakunnissa. В маленьких пятидесятнических церквях. Ja nyt sitten olen palannut tänne kotiin. И сейчас я вернулся снова на свою Mä oon родину. täällä Porissa syntynyt. Я в Поре родился. Ja periaatteessa en voi sanoa, että mun syntymäkoti on tämä seurakunta, jossa me nyt olemme. И могу даже сказать, что где мы сейчас находимся, в этом зале я и родился, в этой церкви. Täällä on mun rakkaat ystävät ja ihmiset tässä seurakunnassa. И в этой церкви находятся очень близкие для меня и любимые для меня люди. Ja heidän kanssaan on saanut elää ja Я kasvaa kristittynä. имел возрастание духовное вместе. Ja tässäkin rukoushuoneessa on ollut useampia kertoja puhumassa. И в этом зале очень много проповедей держал. Että tuttu paikka sinänsä, mutta aina tuntuu vain jännittävältä puhua ihmisille. Поэтому это очень знакомое место, но всегда все равно переживаешь, когда выходишь говорить Koska людям. kysymyksessä on niin suuri asia. Потому что этот вопрос очень большое значение имеет, эта тема, о которой мы говорим. Jumalan avulla me selviämme tästäkin, eikö? Но с помощью Божьей мы прорвемся, не так ли? Mutta mulla on sellainen ajatus, josta mä haluan puhua. Se liittyy tähän aikaan, jossa me elämme. Но о чем я хотел сегодня говорить, это именно касается нашего времени, в котором мы сейчас живем. Ja miten meidän tulisi ojentautua. И как нам надо понимать это время. Ja niin kuin saatiin kuulla, ottaa tosissamme Jumalan sana. И как вы слышали, очень серьезно надо принимать Божье Слово, которое звучит. Se on äärimmäisen tärkeää juuri tänä päivänä. Оно очень важно для наших душ, для нашего спасения. Varmaan me kaikki ollaan huomattu, että tässä maailmassa tapahtuu paljon pahoja asioita. И наверняка каждый из нас замечает, какие страшные события сейчас в мире происходят. Tämä maailma on paljon, tai Suomikin on paljon pahempi paikka. Есть намного худшие места, чем Финляндия, где больше сейчас зла происходит. Se on pahempi paikka tänään kuin silloin, kun mä oon uskoon tullut 30 vuotta sitten. Но также и Финляндия очень сильно изменилась, если сравнивать с тем временем 30 лет назад, когда я уверовал. Elämme ihan erilaisessa maailmassa. И поэтому даже сейчас Финляндия это совершенно другая страна, весь мир очень сильно изменился. Sen tähden on tärkeää, miten me valitsemme elämässä. И поэтому очень важно, что мы будем избирать в своей жизни. Voimme valita Jeesuksen. Мы можем выбрать Иисуса Христа Ja seurata häntä. и следовать за Ним, за Его учением. Ja eräänä päivänä И в один день, siellä Jumalan kasvojen edessä когда мы пристанем перед лицом Божьим, saamme elää ja olla ikuisesti. и там мы можем или жить, или погибнуть навечно. Mä olen otsikoinut tämän mun puheen aiheen seuraavasti. И я назвал свою проповедь так. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Я и мой дом служим Господу. Se on mun puheenaiheeni tänään. Я хочу на эту тему сегодня говорить. Jotkut, jotka oli tuolla Keski-Porin kirkossa, И те, которые во вторник были во вторник в центральной церкви, слушая нас, kuulivatkin, että mun perheeseen kuuluu 3 jäsentä. слышали, что в моей семье есть 3 члена семьи. Minä tässä, Я сам, mun vaimoni моя жена, вот она, ja tuolla autossa oleva pieni koira. и там в машине маленькая собачка, которая осталась. Se on meidän perhe. Это наша на данный момент семья. Mutta me palvellaan Herraa. И мы служим Господу. Ja me halutaan palvella sitä loppuun asti. И мы хотим до конца своих дней служить Господу. Joosuan kirjasta haluan ihan johdannoksi ottaa Я хочу из книги Иисуса Навина зачитать muutama jae. несколько стихов.
Joosuan kirja 24, 24 глава, jakeet 11-15. Mä voin lukea ensin tällaista, niin nähdään, että menee samalla tavalla. Ja kun te olitte menneet Jordanin yli tulleet Jerikoon, niin Jerikon miehet ja amorilaiset, perisiläiset, kanaanilaiset, heettiläiset, kirkasilaiset, hivviläiset ja jebusilaiset taistelivat teitä vastaan, mutta minä annoin heidät teidän käsiin. Minä lähetin herhiläisiä teidän edellänne, ne karkoittivat heidät teidän tieltänne. Ne 2 amorilaista kuningasta sinä miekallasi ja jousellasi et sitä tehnyt. Ja minä annoin teille maan, josta sinä et ollut vaivaa nähnyt, ja kaupunkia, joita te ette olleet rakentaneet, mutta joihin saitte asettua viinitarhoista öljypuista, joita te ette olleet istuttaneet, ja saitte syödä. Niin peljätkää nyt Herraa, palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti, ja poistakaa ne jumalat, joita teidän isänne palvelivat tuolla puolella Virran ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. Mutta jos pidätte pahana palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella. Niitäkö jumalia, joita teidän isänne palvelevat tuolla puolella Virran, vai amorilaisten jumalia, niiden, joiden maassa te asutte, mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Вы перешли Иордан и пришли к Иерихону, и стали воевать с вами жители Иерихона, Амореи, Ферезеи, Хананеи, Хитеи, Гергесеи, Иевеи и Иевусеи, но я предал их в руки ваши. Я послал перед вами шершней, которые прогнали их от вас, 2 царей аморейских. Ни мечом твоим и ни луком твоим сделано это. И дал я вам землю, над которую ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них, на виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды. Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. Minua on puhuttanut tämä Joosuan kirjan viimeinen luku. И мне очень коснулись слова, которые мы сейчас зачитывали. Siinä Joosua muistuttaa kansaa И он напоминает народу niistä ihmeellisistä teoista, mitä Jumala on heidän keskuudessaan tehnyt. о тех чудесах великих, которые Господь среди них производил. Joosua haluaa muistuttaa, että Jumalan voima on sama tänäänkin. Иисус хочет напомнить, что и сегодня такой же у нас Господь, с такой же силой. Jumala on sama tänään kuin joskus aiemminkin. То, что Он раньше делал Господь, тоже сейчас и сейчас Он делает в наше время. Jumala toimii ihmisten keskuudessa. Среди народа Господь действует. Jumalan läsnäolo on ollut menneiden sukupolvien uskovilla se voimaa antava tekijä. И когда народы верили в Него, среди них совершались чудеса Божьи, и победа Божья была среди них. Meillä täällä Suomessa on hyvin muistossa vielä muutaman vuosikymmenen takaiset asiat. И то, что несколько лет назад случилось в Финляндии, люди еще помнят. Tämä maa oli isoissa sodissa. Когда была большая война. Ja nyt me olemme itsenäisiä. И сейчас мы являемся независимым государством. Joosua muistutti tässä Israelin kansaan. Иисус также израильтянам напоминает, että he olivat tehneet myöskin valloituksia. что также и они были под гнетом, а потом имели He olivat свободу. sotineet todella paljon. И много войн им пришлось вести. He olivat voittaneet niitä sotia. И они выигрывали эти войны. Mutta Joosua haluaa muistuttaa. Но Иисус хочет им напомнить, Te ette tehneet niitä asioita. это не вы делали эту победу, Vaan Jumala karkoitti nuo а Господь прогонял врагов от kansat вас teidän перед вашим лицом. Me emme saa unohtaa, ystävät, sitä, И нам не надо забывать этого, друзья, että Jumala toimii meidän keskellämme. что Господь среди нас. Se on äärimmäisen tärkeää muistaa tänä päivänä. Это очень важно помнить и в нынешние дни, в которые мы живем. Joosua sanoi, että älkää kuvitelko, И он сказал, и не думайте, että te itse olette saaneet aikaan nämä kaikki teot, что это сами вы все произвели дела, которые имеете, vaan Jumala on toiminut. а это Господь соделал эти дела среди вас. Uudessa testamentissa В Новом Завете, Jeesuksen ja apostolien vaellus, когда Иисус с апостолами ходили по этой ja siellä земле, on myöskin ne kirjeet, joita Paavali on kirjoittanut monia, и очень много Павел написал своих книг, Pietari on kirjoittanut. Петр также написал, оставил нам.
Niissä ne opetukset pyrkivät muistuttamaan meitä, И они все направляют нас, чтобы мы помнили о том, millä что, tavalla раньше- meitä tulisi elää tässä maailmassa. что происходило. Mutta tiedättekö, kaikki kansat ovat unohtaneet. Но знаете, многие народы забыли, к сожалению. Me länsimaiset kansat ollaan unohdettu, Мы забыли о том, что mitä Господь Jumala on делает, tehnyt что Господь ja сотворил, mitä hän voi tehdä. и что Он может сделать, не понимаем. Me emme saisi unohtaa Нам Jumalaa. нельзя забывать Бога. Jumala haluaa kutsua meitä Господь нас призывает. ja johdattaa meitä. Он хочет руководить нами. Näyttää meille, mikä on hyvä tie. Он хочет показать правильный путь. On paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat saaneet antaa elämänsä Jeesukselle. И многие люди, которые отдали свои жизни Иисусу, Heidän elämänsä on muuttunut täydellisesti. и их жизнь изменилась совершенно, полностью Jumala ei изменилась. halua muuttaa vaan ihmisen vaatteita. И Господь не хочет просто нам одежды сменить, Hän haluaa muuttaa ihmisen sisäisen maailman. а Он хочет внутренний мир изменить у нас. Jumala haluaa tulla tänne meidän sisään. Он хочет жить в нас, внутри нас. Mulla on tapahtunut suuria muutoksia, kun minä tulin uskoon. И когда я уверовал, у меня огромные изменения в жизни произошли. Muutama suurimmista asioista, mitä on tapahtunut ulkoisesti. И очень такое одно из этих важных дел, то, что произошло, мой внешний вид тоже изменился. Silloin kun tulin uskoon, mä olin vielä nuori mies. Я был совсем молодым человеком, когда уверовал. En mä enää ole. Я сейчас уже не Pakko молодой. tunnustaa, että en mä enää ihan nuori ole. Я могу, да, признаться, что я уже не молодой. Kun tulin uskoon, А когда уверовал, painoin noin 60 kiloa. я весил 60 килограмм, Tänään kun kävin puntarissa, oli 85. а сейчас 85, когда я взвесил. 25 kiloa. 25 прибавилось. Nämä on ulkonaisia. Это внешние признаки. Jumala on antanut mulle elämän. А Господь дал нам жизнь вечную. Siinä on tullut ikää, И возраст, когда мы в физическом on теле, tullut painoa, и вес прибавляется, и возраст прибавляется. mutta on tullut paljon enemmän. Aamen. Hän on antanut tänne sisäiseen maailman rauhan. Но самое главное, что Он дал внутренний мир и покой. Sen Jumala haluaa tehdä. Именно это Господь хочет Hän haluaa произвести. johdattaa meitä Он хочет нами руководить, ja viedä meidät taivaan kotiin. чтобы мы попали в небесный дом, в рай. Ensimmäisen Johanneksen kirjeessä on yksi В первом upea Иоанне, jae sen toisessa luvussa. toinen luku, 6. jae. Joo, ensimmäisen Johanneksen kirjan toinen luku jae 6. Joo. Первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, siis Jeesuksessa, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. Mä haluan vielä hetkeksi pysähtyä tähän jakeeseen, Я хочу на минутку остановиться на этом стихе. joka sanoo hänessä pysyvänsä. Как сказано, кто пребывает в нем, Toisin sanoen, если по-другому сказать, se, joka tunnustautuu kristityksi, если кто говорит, что он христианин, on velvollinen vaeltamaan niin kuin Jeesus vaelsi. и тот, кто говорит так, должен поступать так, как поступал Иисус Христос. Jumalan sana myöskin velvoittaa meitä Поэтому Слово Божье обязывает нас тоже määrätyissä asioissa. во многих вещах. Vajaa 30 vuotta sitten 30 лет назад 3 romaanipoikaa tuli uskoon täällä Porissa. 3 цыгана пришли и уверовали. He olivat aivan innoissaan siitä. Они были настолько радостны, He olivat löytäneet Jeesuksen omaa elämäänsä. когда они отдали свою жизнь Иисусу. Olisitteko nähneet nuo mustalaispojat? Если бы вы видели их тогда, He olivat kaikkialla tässä kaupungissa. они все жили в этом городе. He olivat sairaaloissa kitaran kanssa. Они ходили по больницам с гитарами, He евангелизировали. menivät baareihin. Они были в бары заходили. Siellä he lauloivat ja julistivat Они там Jeesuksesta. пели, играли и провозглашали Иисуса Христа. He olivat tosi innoissaan, Они että были, he olivat löytäneet elämäänsä jotakin. они были настолько горячие, так хотели поделиться этой радостной вестью со всеми, Heidän sisällään oli tapahtunut muutos. потому что их внутри произошли изменения. Se on he olivat poikia, joita pelättiin tässä kaupungissa. Это были такие мальчишки, которых весь город боялся. Mutta kun Jumala tuli heidän elämäänsä, Но когда Господь вошел в их сердце, Jeesus sai muuttaa nuo pojat. Иисус изменил их внутренность, их Oli aina сердца. ilo seurata sitä, mitä heille tapahtui. Это было очень чудесно смотреть, как жизнь их стала меняться и как они преображались. Vanhanaikaisesti kitarat olivat kaula ylöspäin. Вот как по старым обычаям гитара вверх поднята была, и вот так они как бы показывали, играли, как на балалайках. Lauloivat Jeesuksesta. И провозглашали Иисуса, пели об Иисусе. Yksi näistä miehistä
И одинокие мужчины on tänä päivänä nyt lähdössä ihan muutaman vähän ajan kuluttua Espanjaan. Поехал в Испанию. Sinne suomalaiseen kotikirkkoon työhön. Один из них поехал в Испанию. Tämän seurakunnan kasvattaja myöskin. Tom Bolström-niminen mies. Бельстром, да, Том, да? Том. И один из них, да, он знает, что он тоже ездит, евангелизирует. Hän on ollut Lapua vapaa-seurakunnan johtava pastori. И он также пастором трудился в церкви. Mutta nyt hän lähtee lähetystyöhön Espanjaan. И сейчас он едет по миссионерской работе в Испанию. 2 muuta näistä pojista 35 vuotta sitten uskoon tulleista А двое остальных, которые вот тогда уверовали, ребята, ovat tämän, eli Porin lähetysseurakunnan jäseniä. трудятся в этой церкви, где мы сейчас собрались, Jumala on продолжают pitänyt трудиться. heistä huolta. И Господь заботится о них. Näiden 2 muun pojan elämässä on tullut ongelmia, И всякие проблемы также в их жизни происходили. mutta he ovat tänään voittajan puolella. Но они сейчас на стороне победителя. Sen tähden, koska he ovat rakastuneet evankeliumiin. Потому что они любят Слово, любят Евангелие и служат Господу. He ymmärsivät myöskin muutaman asian, И они поняли некоторые вещи, että tuo kristityksi tunnustautuminen edellyttää heiltä myös käyttäytymisessä määrättyjä asioita. что когда они сказали, что они стали христианами, отдали свои жизни, и после этого они обязаны поступать так, как Иисус Христос поступил бы. He eivät voineet enää elää samalla tavalla kuin ennen. Они не могли продолжать жить прежней жизнью, как жили. He ymmärsivät tämän asian. Они поняли это. He lukivat Raamattua paljon Они много читают Слово Божье, ja muita hengellisiä kirjoja. и другие труды духовные. He halusivat, että heidän sisäiseen maailmaansa tulisi pysyvä jälki. И они хотят, чтобы их духовная жизнь возрастала, и это Слово оставляло свои следы в их жизни. Ystävät, tuo tarkoittaa, ja tuo on sama asia meille kaikille. И это означает, и важно для нас каждого. Meidän sydämemme pitää jäädä pysyvä jälki siitä, että Jeesus on tullut meidän elämään. В нашей жизни, в наших сердцах должны быть следы Иисуса Христа, которые Он оставляет посредством Слова Своего. Mun sydämessäni on tuo jälki. В моем сердце есть следы Господа, есть эти отпечатки. Voisi sanoa vähän niin kuin Mooses, Я могу, как Моисей, сказать, että hän on tosi vanha, что тоже стар. mutta hän on sama voima kuin alussa. Хоть он и был стар, но у него была та же сила, что у него была и в молодости. Sen tähden, koska Jumala on antanut jotakin. Потому что Господь что-то дает ему, давал. Kun mä olin vielä nuorempi mies, Когда я был еще молодым человеком olin maailmassa, и был в мире, elin siellä vähän huonoillakin teillä. ну и ходил по неправильным путям. Eräs lääkäri sanoi minulle kerran, Один врач один раз мне сказал: Seppo, Сеппо, sinä et täytä 40. ты можешь не дожить до 40 лет. Ja nyt jos Jumala suo И теперь, если Господь еще позволит, tänä vuonna ennen joulua перед Рождеством täytän 67. 67 исполняется мне. Ja niin kuin sitten taas Jaakob sanoi, И так как Яков сказал, vähät ja pahat ovat minun päiväni, добрые и злые дни в моей жизни присутствуют. mutta näillä palvelen Herraa. Но и в них я продолжаю служить Господу. Sen tähden, koska Jumala haluaa antaa meille sisäisen rauhan. Потому что Господь хочет нам дать этот мир Hän духовный haluaa внутри myöskin нас. johdattaa meitä. Он хочет, чтобы Он был ruководителем жизни нашей. Katsotaanpa erästä Paavalin hienoa ajatusta. И посмотрим, что Павел нам сказал. Mua jollakin tavalla oikein niin kuin kiehtoo nämä Paavalin ajatukset. Мне очень nравится, как он здесь сказал, то, что мы Mä haluan зачитывали. kehottaa suokin ystävää. И я хочу призвать Toki on вас, upeata ja hienoa lukea koko Raamattua. хочу вас призвать. Это очень прекрасно читать Слово Божье. Mä oon päättänyt sen, että mä haluan lukea Raamatun 4 kertaa vuodessa läpi. И я для себя сделала такое решение, что хочу 4 раза прочитывать Библию в течение года. Mutta sitten aina uudelleen näihin Paavalin kirjeisiin. Снова приближаться к этим историям, к письмам, которые Павел оставил. Niitä on aina upeata lukea. Это очень прекрасно, когда я их читаю, Jotenkin наслаждаюсь. niin kuin kokee, että saa voimaa siitä. И я чувствую, что когда я их читаю, я наполняюсь силой Божьей. Filippiläiskirja 3. luku. Если филиппийцам откроем 3 главу, Ja muutama jae siitä. несколько стихов зачитаем, 5. jakeesta 10. с 5 по 10. Tässä Paavali kertoo omasta itsestään. И здесь Павел о себе рассказывает. Ja miten hän koki sen, kun Jeesus tuli hänen elämään. Он рассказывает, что с ним произошло, когда Иисус вошел в жизнь его. Ja tämä on mua puhutellut monta kertaa. И то же самое и со мной происходило.
их joka olen дословно. ympärileikattu 8 päivää, sen olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoa ja lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman, hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей. По ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Meidän uskovia suuressa joukossa on ihmisiä eri kulttuureista. И Церковь Иисуса Христа составляет народ из разных национальностей, Meitä on eri kansoista. из разных народов. Paavali kirjoittaa, että hän pitää oman kulttuurinsa roskana. И здесь Павел говорит, что хотя он еврей по происхождению, свою культуру он считает тщетую ни за что, Jeesuksen tuntemisen rinnalla. когда он познал Иисуса Христа. Meillä on monta kertaa sellaisia asioita, У нас много раз так получается в жизни. jotka ovat jääneet meidän elämäämme. Те следы, которые оставили наша предыдущая жизнь в нашей жизни, Ne voivat liittyä meidän kulttuuriimme. например, культура, в которой мы росли. Kun on 3 mustalaispoikaa tuli uskoon, Например, как эти цыгане, мальчишки, уверовали. mustalaisilla on omanlainen У kulttuuri. них, у цыган совершенно своя культура, отличная от нашей. Mutta kun he tulivat Но uskoon, когда они уверовали, heistä tuli Jeesuksen omia, Jeesuksen seuraajia. из них они стали Божьим народом, они стали последователями Христа, уже не были именно как... He olivat kyllä mustalaisia, Ну, конечно, как бы там, где родились, они остались цыганами, mutta he eivät enää kokeneet, että se mustalaisuus oli heidän identiteettinsä. но не было больше для них различия между людьми, Vaan heidän identiteettinsä oli olla Kristuksen oma. а именно они зашли в народ Божий, который наполнен из разных национальностей людьми. Paavali kirjoittaa tässä, И Павел пишет об этом, että hänet havaittaisiin olevan Kristuksen oma. и что замечает, что мы являемся народом Божьим. Mitä se tarkoittaa? Что это означает? Että hänen nähtäisiin olevan Kristuksen oma. Он заметил, что он стал теперь в народе Божьем. Есть отделенный народ, народ Божий. Mä ajattelin, että näiden romaanipoikien kohdalla toteutuu Jumalan sana. И я вижу, как в судьбе этих мальчишек произошло именно это, когда они перешли из своей культуры в культуру Божью, Jossa sanotaan tällä tavalla. скажем так. Roomalaiskirje 1 ja 16. Римлянам написано в первой главе 16 стих. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Ja hän sanoi, että hän ei häpeä evankeliumia. И, как Павел говорил, он не стыдится Евангелия. Ainakin meillä suomalaisilla on monta kertaa se pieni ongelma, У нас у финнов часто бывает такая небольшая проблемка, että me häpeämme evankeliumia. что мы иногда стыдимся благовествовать, Kun говорить puhutaan Иисуса. hengellisistä asioista, Мы говорим о духовных вещах, kun jotkut ihmiset pilkkaavat Jumalaa, и некоторые начинают надсмехаться над Господом. me olemme hiljaa. И тогда мы замолкаем.
Emme puolustele millään tavalla, Мы не начинаем заступаться и ничего не говорить в ответ. koska me pelkäämme, Потому что часто у нас есть страх, että meidät leimataan jollakin tavalla uskovaisiksi. что нам могут какой-то сектантами нас записать какими-то непонятными верующими. Erässä laulussa sanotaan näin. В одном предложении сказано так. Risti vain, olkoon kunniani. Только крест, крест только, да будет благословен Господь. Että se evankeliumi ja se Jeesuksen meidän elämäämme tuleminen olisi tosi tärkeä asia. Но так, когда мы приходим в веру, это должно быть очень важным делом в нашей жизни. Me pitää unohtaa kaikki kulttuurisidonnaisuudet. Нам надо тогда, когда мы уверуем, забыть о всех национальных, культурных особенностях, в которых Meille мы выросли. kristityille Raamattu puhuu yhteydestä. Нам Библия говорит, что нам надо быть в общении с друг другом. Se ei vaan tarkoita sitä, että me ollaan tässä nyt yhdessä. Это не означает, что только сейчас, когда мы здесь собрались вместе, Vaan se tarkoittaa, että yhteys merkitsee jotakin isompaa asiaa. а то, что наше общение, наше совместное общение что-то большее означает. Yhteys merkitsee, mun täytyy nyt tässä ei sanoa, että varmaan jotkut ei tiedä, mä oon tehnyt vuodesta 1996 lähetystyötä Venäjälle. С 96 года я делала очень много труда Божьего в России. Alussa siihen Karjalan alueelle. В Карелии очень много евангелизировал. Ja sen jälkeen Jumala johdatti minut Arhangelskaja oblastiin. В Архангельской области, потом Господь меня даже туда послал трудиться. Mä oon siellä käynyt tällaisissa pienissä kylissä. Я заезжал туда в маленькие поселения. Ehkä 2 suurimpaa paikkaa, jossa on ollut siellä. Это не было небольшое место, когда я там был. On sellainen kaupunki kuin Kargopol. Каргопол какой-то, городочек, даже я не знаю, что это. Ja sitten kaupunki nimeltä Niandama. Ниандама. Mutta ne oli ne suurimmat. Mutta sitten tällaisia pieniä, jopa sellainen kylä, jossa on vaan 200 ihmistä. Были такие деревни, где всего 200 человек проживало, например. On mennyt sinne julistamaan И evankeliumia. туда я шел и рассказывал о Господе. Sen tähden, koska Raamattu sanoo, Потому что я делал это, но Библия нас учит, että niin on Jumala rakastanut koko maailmaa, что Господь возлюбил каждого, весь мир, että hän antoi ainokaisen poikansa, что Он отдал своего Сына Единородного, ettei yksikään Potsan kylän ihminen hukkuisi, чтобы никакой человек даже в маленькой деревне не погиб, vaan kaikki pääsivät pelastukseen. а имел жизнь вечную. Sen tähden on mennyt. Поэтому я Ja vieläkin on ездил там. tarkoitus mennä. И еще собираюсь ехать, если Господь позволит. Jumala johdattaa. Если Господь поведет. Maanantaina saatiin kuulla, meille soitettiin, maanantaina meillä on uskonnolliset työviisumit И в понедельник мы получаем визы seuraavan vuoden ajaksi. на следующий год разрешение ехать. Ja heti kun mahdollista menemme И сразу же, когда будет возможность, мы поедем через границу и tapaamaan tuttavia встречать знакомых ja ehkä julistamaan evankeliumia. и провозглашать Слово Божье. Pyhä henki johdattaa meitä ihmisiä. Святой Дух руководит нашей жизнью. Ihminen, jonka sydämeen Jumala on tullut, И Святой Дух, который живет в людях, näkee maailman pahuuden показывает зло этого мира ja haluaa päästä Jumalan taivaaseen elämän päivänä. и хочет, чтобы каждый попал в Царство Небесное. Mutta se toinen asia, mitä he haluavat tehdä, Вот другой еще момент, että mahdollisimman monta tulisi heidän mukanaan. что хочет, чтобы очень многие имели это спасение, Että he voisivat voittaa ihmisiä Jumalan valtakuntaan. чтобы Божье Царство наполнялось людьми. Se on tärkeä asia. Это очень важно, Äärimmäisen tärkeä. очень важно. Että me voimme julistaa evankeliumia. И когда мы евангелизируем, Sanoa ihmisille, Jeesus rakastaa и sinua. говорим Господу, что Иисус любит тебя, Hän haluaa kohdata sinua. Он хочет встречи с тобой, Hän haluaa muuttaa sun elämän. Он хочет изменить жизнь Hän твою, haluaa viedä sut taivaan kotiin. Он хочет тебя, чтобы ты был с Ним на небесах. Tässä maailmassa on toinenkin voima. Но в этом мире есть и другая сила. Se on pahan voima. Это сила зла. Silläkin on tarkoitus. И у нее своя Se haluaa цель. viedä ihmiset johonkin toiseen paikkaan. Почему-то эта сила зла хочет людей увести совсем противоположное место. Tiedätkö mikä on pahinta? И знаете, что самое Mitä me плохое, voimme tehdä? что мы можем сделать, Olla välinpitämättömiä. когда мы равнодушны к Слову Божьему? Jos sä et välitä. Если тебе все равно, Jos sä vaan ajattelet, että ihan samaa. если ты думаешь, меня это не касается. Tiedätkö, Jumala on rakentanut seurakunnan И когда Господь строит свою церковь на земле, sen tähden, että me olisimme yhtä. и Он хочет, чтобы мы все пребывали вместе. Kun mä oon kulkenut Venäjällä, Когда я был в России, siellä on erilaisilla alueilla on erilaisia tapoja. в разных областях свои обычаи.
Tiedätkö, mitä se mun kohdalla on tarkoittanut? И знаете, что для меня это означало? Mun pitää hyväksyä se, missä mä sillä hetkellä kuljen. Мне надо было одобрить именно то место и те обычаи, в которых я находился в тот Elää момент. heidän tavoillansa. Жить так, как они жили. Se on johdattanut minut erilaisiin tilanteisiin. И поэтому я попадал в различные ситуации. Siellä Jumalan taivaassa on monta paapuskaa. И на небесах сейчас благодаря этому много бабушек Ja monta dieduskaa, и много дедушек, jotka on mun kastamia. которых я крестил. He ovat jo perillä. Они уже в своем доме, куда Господь хотел их видеть. Se asia, että mä haluan nähdä heidät eräänä päivänä. Я хочу их встретить в раю в свой день, когда и я Se vie подхожу mua туда. eteenpäin. И эта сила дает мне двигаться Julistaa вперед, evankeliumia. провозглашать Слово Божье. Mene vaikka toiset ihmiset sanoo, millä sä uskallat mennä. Хотя другие говорят, ну как ты осмеливаешься куда-то туда ехать? Miksi sä nyt tuohon maahan menet? Почему именно в эту страну ты сейчас собрался ехать? Tiedätkö, sitä ei voi pysäyttää. Но это не может ничего меня остановить. Kun Jumala laittaa kiven pyörimään, Когда Господь поворачивает камень, se ei ala kasvaa sammaleita. и на нем начинает мох расти, Silloin alkaa tapahtua. когда начинает Sydän случаться. syttyy aina uudelleen. Я немножко даже неправильно поняла, никогда. Да, и сердца начинают зажигаться. Niin sydän syttyy Jumalan tulesta. И сердце зажигается от Божьего огня. Se on, tiedättekö, sitä, minkä Jumala haluaa antaa meidän sisimpäämme. А Господь хочет, чтобы огонь огня горел в наших сердцах, огонь веры горел в наших сердцах. Me emme pysty sellaiseen vaellukseen kuin Jeesus vaelsi. Мы не сможем сделать тот путь, который Иисус проделывал. Hän oli äärimmäisen puhdas. Он был очень свят. Hän ei tehnyt syntiä. Он не грешил. Hän otti huomioon kaikki ihmiset. Он брал во внимание каждого человека. Jos me vielä ajattelemme tuota yhteyttä, Если мы еще об этом общении совместном подумаем, Jeesus rakasti kaikkia. об этом единстве, Hän Иисус kohtasi любит всех. pitallisia ihmisiä. Он любил даже прокаженных людей. Niitä, joista sanottiin, että kukaan ei voi lähestyä heitä. Хотя говорили, что к ним вообще нельзя приближаться, не то что прикасаться. Mulle ne pitalliset puhuu monista ihmisryhmistä. И их много очень прокаженных людей тогда было, и он приближался к ним. On huomannut, että tässäkään maassa И когда он был на этой земле, ei paljon välitetä siitä, jos tuolla alkoholistit kulkee. и также, когда мы ходим, нам надо не смотреть, алкоголист человек или в какой-то зависимости. Eilen kun oltiin kirpparilla, Вчера, когда мы были в Кирпутории, niin sinne tuli humalaisia ihmisiä, 2 humalaista. туда два, ну как, алкаша или пьяных человека зашли, да? Osa asiakkaista lähti ovesta ulos. И часть клиентов сразу же, половина вышла из Кирпутория прочь. Mutta mä sanoin, että mä haluan kuunnella teitä hetken. Но я им сказал, я хочу вас выслушать секундочку, да. He puhuivat asiansa И они стали рассказывать. ja lähtivät nätisti ovesta ulos. И потом, когда рассказали о своем деле, они спокойно вышли в двери прочь. Jeesus kohtasi kaikenlaisia ihmisiä. А Господь встречал различных людей. И Me сейчас emme voi olla встречает. pyhempiä kuin Jeesus. Не может быть нам более святого, чем был Иисус. Meidänkin pitää kohdata ihmiset. И нам надо встречаться с Mennä людьми. heidän keskelleen. Мы живем среди людей. Julistaa heille evankeliumia. И нам надо рассказывать о Господе. Kutsua heitä tilaisuuksiin. Приглашать их на собрание. Ja rukoilla heidän puolestaan. И обязательно молиться за них. Mä haluan kertoa, millä tavalla mä tulin uskoon. Я хочу еще рассказать о моем уверовании. Niitä kaikkia tilanteita mä nyt en kerro, mutta kerron, miten se tapahtui. Я немножко расскажу, что случалось еще в моей жизни. 3 nuorta miestä. 3 молодых человека, Minua ja Katjaa paljon nuorempia. моложе, чем я со своей женой, Tuli meidän luoksemme. они подошли к нам He kysyivät meiltä, и спрашивали у нас, haluatteko, että me rukoilemme teidän puolestanne? хотите, чтобы мы начали молиться за вас? Minä sanoin, Я ответил им, jos se teistä tuntuu hyvältä, если вы сами этого хотите, niin rukoilkaa. молитесь. He rukoilivat. И они начали молиться за нас. 29.9. И 29.9. vuonna 1994 в 94 году he rukoilivat meidän puolestaan. они молились за нас тогда. Ja elämä ilmestyi. И тогда случилось изменение в жизни нашей. Uusi elämä. Началась у нас Siinä новая yhdessä жизнь. hetkessä. За один момент изменилось все. Sekunnin sadasosassa. Просто за секунду, за часть секунды. Jumala ilmestyi. Господь явился тогда. Josua mainitsi tuossa Josuan kirjan kohdassa И myös vieraat jumalat. Hän puhui vieraista jumalista.
Господь говорит, Иисус Навин здесь говорит о маленьких башках, то есть об идолах. Hän pyysi poistamaan nuo vieraat jumalat. И он просит всех идолов удалить из жизни. Ja nyt kun mä oon seurannut tätä uskovaisten elämää, И когда я сейчас смотрю, как верующие люди живут, mä olen huomannut, että meidän elämäämme on tullut vieraita jumalia. я заметил, что в жизнь верующих часто идолы начинают заходить. Paljon erilaisia vieraita jumalia. Много разных идолов. Meillä on tullut upeat autot. Например, дорогостоящие машины вдруг человек Niistä me начинает pidämme ухаживать, kovaa huolta. о которых человек начинает слишком много заботиться, мыть, ухаживать. Puutarhat. Например, сады, которые разводит человек. Eräskin vanhemmistoveli soitti minulle kerran. Один брат позвонил мне. Seppo, Сеппо, voitko hoitaa minun tehtäväni? можешь мне помочь? Kun minä en pääse tänä sunnuntaina kokoukseen. Я не попадаю в это воскресенье на собрание, Mitä hoitaa puutarha? потому что мне надо в саду немножко поработать. Puutarha oli tullut hänelle tärkeämmäksi, kun se seurakuntaan tuleminen, hänen oma И это palvelutehtävä. очень страшно, это идол, потому что вдруг для него сад стал важнее, чем собрание Божье. Monet asiat voivat tulla meidän epäjumaliksi. И часто какие-то дела земные становятся идолами нашими. Ihmiset ei ole kauheasti tykänneet siitä, kun mä puhun tällä tavalla. Я знаю, что людям многие не nравится, когда я Me emme начинаю saa так sitoa говорить, itseämme joihinkin asioihin tässä maailmassa. потому что у некоторых сердца привязаны к каким-то Sen tähden, делам, koska tämä maailma on rajallinen. потому что этот мир Tämä настолько aika on rajallista. ограничен, и время наше ограничено. Tämä loppuu joskus. Это когда-то закончится. Ootko miettinyt, mitä sitten tapahtuu? Подумайте, что после смерти Mä случится. pyydän sua miettimään sitä. Я хочу, чтобы вы Tosi задумались. vakavasti. Это очень серьезный вопрос. Mitä sitten? Что потом? Etkö mikä on toinen asia, mitä mä oon miettinyt И потом tosi еще, vakavasti? о чем я очень серьезно задумался. Mistä kaikki on alkanut? А с чего все началось? Ootko miettinyt sitä asiaa? Ты думал когда-нибудь об этом? Tässä maassa on tässä maassa on kaikkia erilaisia käsityksiä. И об этом очень много разных видений, как люди ученые объясняют. Puhutaan jostakin alkuräjähdyksestä. Кто-то говорит, что мир от взрыва произошел. Tapahtunut suuri räjähdys jossakin. Где-то произошел большой взрыв, говорят. Ja sitten tämä maailma on syntynyt ja kaikki ihmiset И вдруг все стало жить, двигаться, да, и tuon существовать. räjähdyksen perusteella. Да, на этом основании. Mä en voi uskoa sellaiseen. Я не могу в это поверить. Meillä on kaikilla kaksi silmää, eikö totta? У нас у каждого по два глаза, не так ли? Meillä on suu. У нас есть один рот, Meillä on kädet. еще и руки находятся. Jos olisi tapahtunut räjähdys, И если, например, сейчас взрыв произошел kaikki бы, olisivat erilaisia. все были бы разные. Yritäpä räjäyttää joku kivi. Попробуй какой-то камень, например, Montako взорвать. samanlaista palaa löydät? Где ты найдешь две одинаковых кусочка тогда? Ei montakaan. Да вообще не найдешь ни одного наверняка. Sen tähden, koska räjähdys ei tuota koskaan samankaltaisuutta. Потому что взрыв никогда не делает ничего такого органичного и одинакового. Sen tähden, että on pakko olla joku, joka on luonut meidät. Поэтому наверняка мы приходим к выводу, что есть тот, который создал все. Ja jos joku on meidät luonut, И если кто-то создал нас всех, hänellä täytyy olla tarkoitus siihen. значит какая-то цель создания у него была. Hänen tarkoituksensa on hyvä. И эта цель очень хорошая наверняка. Hän vie meidät Jumalan taivaaseen. Потому что он приготовил для нас место, обитель вечную, рай. Sitten ihan lyhyesti vielä. И еще немного хочу сказать. Tuon Joosuan tekstin tärkeä osa. В Иисусе Навине тоже очень такой важный стих. Joosua viestittää Israelin kansalle. Когда он говорит израильскому народу, Tehkää te itse omat valintanne, сделайте свой выбор сами, mutta minä ja minun perheeni palvelemme а Herraa. я и дом мой будем служить Господу. Hän oli sitä mieltä, että jokainen saa itse valita, Он сказал, что каждый может сделать сам себе выбор, mutta hän oli päättänyt itse, но сам он решил, että hän ja hänen perheensä palvelee Herraa. он и его дом будет служить Jotka sinun Господу. puolestasi ei kukaan tee valintaa. Поэтому за тебя никто другой решить не может. Sinä itse valitset. Дорогая душа, ты сама Palveletko выбираешь. Herraa Выбрать путь Иисуса или отказаться от Него. vai elätkö ilman Jumalaa? Или ты хочешь остаться без спасения, без Бога. Se on meidän valintamme. Это наш выбор. Meidän seurakuntien edelläkävijöinä В нашей церкви много прихожан, on julistettava voiman evankeliumia. и там очень в силе Евангелие провозглашается. Se, että Jumala toimii tänäänkin. Потому что Господь и сейчас также Hän трудится. pystyy auttamaan sua. Он может тебе помочь. Ja tuolla
Venäjällä mulla on tapahtunut monia И asioita, когда я в России трудился, очень много разных случаев joista mä происходило. en olisi selvinnyt, ellei Jumala olisi ollut mun kanssa. Такие случаи, из которых я без помощи Бога не выжил бы даже. Monessa paikassa joutunut pistää kädet ristiin. В многих местах мне приходилось горячо молиться, Rakas taivaallinen Isä, что дорогой Отец, помоги мне в этой ситуации. monia sellaisia asioita. Много-много всего случалось таких. Monia ongelmia auton kanssa. С автомобилем много происходило неприятностей. Jossakin ihan pimeässä metsässä korvessa, Например, в каком-то темном лесу она заглохла, наверное. keskellä talvea. Среди еще и зимы. Auto pysähtynyt siihen. Да, и вдруг машина останавливается. А когда при сильном морозе. Mutta mä en nyt halua kertoa, mitä tapahtui, millä me päästiin. Но я не буду рассказывать, как мы Mutta выбрались. sen mä tiedän, Но я знаю то, что että Jumala ilmestyy. Бог явился тогда. Ja se johtuu siitä, И это из того, что että hän on mun sydämessäni. потому что Он живет в моем Ja hän сердце. kulkee minun mukana И kaikkialla. Он со мной всегда. Meidän on julistettava voiman evankeliumia. Сильное Евангелие, сила Se, että Евангелия. Jeesus on mukana seurakuntatyössä. И что Господь сейчас присутствует. Ja nyt se tärkeä asia. И самое главное, Miten se seurakunta toimii? как церковь работает. Sillä tavalla, että sen jäsenet toimivat. А таким образом, когда каждый христианин горит и евангелизирует и трудится. Sillä tavalla, että sinä ja minä, Ты и я. me toimimme. Мы трудимся для Господа. Jos sinä palat tulta, Если ты горишь огнем веры, että siinä vieressä on joku, joka on ihan kuiva. а рядом сидит такой, который совсем засыхает уже, Se ei voi olla syttymättä siitä, kun sinä и он palat. не может остаться прежним, если ты горячий сидишь рядом, и его сердце зажгется верой. Onko meillä tänä päivänä vielä rohkeutta У нас есть ли смелость в этот дни еще? mennä Осталось ли? seurakunnassa ystävämme vierelle, Вот мы сидим рядом. ottaa kädestä kiinni, Возьми, например, сидящего за руку sanoo, että tiedätkö, mennään yhdessä. и скажи, пойдем вместе служить Господу. Jumala tietää sun vaikeudet. Господь знает твои проблемы, твои мысли. Sitä rohkeutta me tarvitaan. И вот этой смелости говорить людям, нуждаемся. И тогда действительно единство между нами пребывает. Ohittaa kaikki kulttuurilliset kysymykset. Независимо от культуры, национальности, от Sen языков. yhteyden täytyy olla suurempi. Единство должно быть больше всего этого, выше всего этого. Jeesus sanoo vielä näin. Иисус еще так говорит. Jos meidän vanhurskautemme Если наша праведность on vaan tämmöistä pinnallista, просто поверхностная такая, se ei toimi. она не будет работать. Mutta meidän vanhurskautemme täytyy olla syvempää. Наша праведность должна быть намного глубже. Se täytyy kulkea meidän mukanamme. Она должна быть всегда, Kaikkialla, missä me kuljemme. куда бы ни пошли, Jeesus minun проявляться. kanssani. С кем бы мы ни общались, праведность должна проявляться перед нами. Ja tähän mä haluan nyt päättää. И еще в конце я хочу сказать, Jumala haluaa toimia meidän kauttamme. Господь хочет через нас совершать Ja этот труд. sillä, että hän haluaa toimia, И Он хочет совершать этот труд on tänään kiire. сегодня же тоже. Koska se toinen voima, Потому что это se другая paha сила, voima, такая злая сила, se toimii koko ajan. она все время без передышки работает. Se pyrkii tavoittamaan ihmisiä. Она пытается убить, погубить Joka päivä, каждый день. jopa tässä Suomessa. Даже здесь, в Финляндии, Voisiko vieläkin kavennetaan tilaa täällä Porissa? даже, скажем так, еще сузим, в Поре Kuolee ihmisiä умирают люди synnin tähden. из-за греха. Joka päivä. Каждый день. Ajattele tätä. Подумайте только об этом. Joka päivä. Каждый день умирают люди. Ja Jumala on pyytänyt, että menkää kaikkialle maailmaan. А Господь сказал, идите по всему миру. Tarkoittaa sinua, Это касается лично тебя, Да дорогая миру. душа, и меня. että me menemme kaikkialle Чтобы maailmaan. мы шли и говорили об Иисусе, о спасении. Saarnaamme evankeliumia kaikille luoduille. Чтобы все мы могли говорить об Иисусе, не стесняясь и не боясь никого. Täällä Porissa oli kerran eräs vanemmistoveli. Один раз, в Поре здесь был один брат, Hän oli suuri johtaja он был большим директором tuolla eräällä tehtaalla. на одном заводе. Hän oli siellä päällikkö. Он был директором, самым главным. Mutta tiedätkö, mitä hän teki vapaa-ajalla? Вы знаете, что он в свободное время занимался? Hän kulki siellä alkoholistien kodeissa. Он ходил в дома, где жили алкоголисты. Hän kulki siellä, missä käytettiin huumeita. Там, где наркоманы собирались, он Hän meni заходил. vaarallisiin paikkoihin. И это очень опасные места, Hän куда он julisti шел. heille evankeliumia. И он шел, рассказывал о Hän sitoi heidän Спасителе. haavojansa. И он перевязывал их раны, этих людей. Hän näki niitä miehiä puukotettuina.
Он видел, как они между собой дрались и ножами ранили друг Hän друга. kuljetti heitä sairaalaan. И он отвозил их в больницы. Hänen autonsa oli välillä verinen, Иногда его машина была в крови, kun hän vei чужой, ihmisiä sairaalaan. когда он отвозил раненых людей в Hänen autonsa oli muuten välillä muulla tavalla likainen, И вот именно эта грязь была в машине. kun hän kuljetti niitä alkoholisteja. Но не только кровь, но и все остальные как бы грязи, которые на людей, которые с алкоголем Kun оставались в alkoholistit машине. parantamaan. Hän oli antanut elämänsä Jeesukselle. А почему он так делал? Потому что он был верующий и отдал свою жизнь Иисусу. Hänellä ei ollut mitään väliä sillä, Он не думал о том, какая грязная его машина будет после них. että hänen sukunsa oli huomattavan arvokasta. Хотя он был из благородной семьи, как бы и являлся директором. Hän ei välittänyt. Ему было все равно на это. Hän kulki mieluummin kaikkien heikoimpien vierellä. Он с удовольствием шел и помогал людям, которые действительно нуждались в его помощи, в Se Слове on Божьем. seurakunnan tehtävä, ystävät. И это именно роль церкви и задача церкви. Mä haluan nyt herättää sua. Я хочу просто чтобы твое сердце пробудилось, Sä olet osa sitä prosessia, чтобы этот процесс начался в твоем сердце. jonka Jumala on sytyttänyt Этот огонь, который Господь сейчас зажигает в твоем сердце, чтобы он не antamalla oman погас. poikansa Kolkatalla. Он отдал своего сына на Голгофский крест. Sinä olet osa prosessia. И ты в этом процессе находишься Sun pitää спасения. muistaa se. Помни, что Господь через тебя может спасать души. Aamen. Аминь. Слава Богу. Rukoillaan yhdessä. Давайте еще помолимся. Совершим молитву.